Pathian Suenain Halai Kan School Golden Jubilee Monument Honale Pual Hun Manahun Kan Mante Pathian Suenain Mang Theitura Kanom He Pathian Mal Somna Area Hey at Lunga Kan Muang Hianin a Golden Jubilee Hey Chu Kumsang Ni Somni Ania Amaro Chu Hrileng avangin Hun Mante Anilava Hianin erawh hianin hun pel to ma sela tin hianin ka han bua sai chho ania lelam panga chun voin ne zil lai tin van nei hle ma sang ni song ne kha churin han mangila chu amang theilo tur vek khain nia kan man tai wang khanin voin ni a hin mang theidon ani ti hian hon na hun te kan nei zo hianin auditorium a kan lu tanga function a kan mang chho zel don ani voin ni a hianin Theih Govt High School Pangzawl tan chuanin founder Headmaster takmep ania Pangzawl High School adin tirte atanga thok chawin Headmaster point kumsom thum pasrela thani zat athok kani ani hian voini than hianin pathiam mal so machangin min ladam puya Golden Jubilee te min han pui thea hang lungkhun te monument te Hong Theitura Pathian in dam nala pete monument hong tura kan la mang thei te hi kan van nei le ani ti hian tuna monument hon la hun lo mang sela lo so mang u hey headmaster the staff tin Golden Jubilee monument mo takin am siama alo mom le heng hun te hi ka theng phang mo tiek ngai to lain hey moi em le chatak maya an siam hi alo mom ka ti a tu na hian he monument hon na hian karil lo lang chu abul tan tu uro thua ma VCP le Pu R Zozama VCP te thei to chua High School Pui China Tura Tana Thok Tu Te Karil Ru An Lo Langa Heng Ten Muve Sela An Lom Le Ang Ti Karinga Pathian Suai Na Le Pui Na Hetiang Moi Taka Ro Pui Tak Maya Monument An Siam Bi Tuna Hian Lom Takin Thang Thaten An Siar Zela Tan Len Hu Zela Tan Kan Honge Hi kan monument ania hi a face ama sabar han Govt Pangzawl High School Golden Jubilee tinia logo omin knowledge is power moto darlanga sang khat zakwa som sariadin khania sangni le somni kan Golden Jubilee takhi sangni le somni ni amaro chu COVID-19 hrileng in amin tlak boka fangin ahun taka thil kan ti thelawa line chronology of headmaster face true hen kan da ta hianin headmaster hi pasari tun thlengin kan nei to Pu R Zozama te street PV rangana thante Pu R Zozama hi tumni oma chuanin pilal biak tluange pusilal ming thangate pusimal somale pu ichlung ti oete anni hi headmaster kan nei to te anni ti chuanin helama hen face third phase hianin school remarkable status tin kanda adin kumte permission kan nei kum sang khas ko som sarile pani ethokai de kan lu kum sang khas ko som sarile pani nia HSLC examination kan exam ma sakber hi sang khas ko som sarile pali nia chuan MBSC recognition kan nei kum hi sang khas ko som red ani deficit kan lu kum sang khas ko som red provincialization kan ngukumi sang khas ko som kole pakhat ani hi monument tuna kan honzo tak kha ani ti chuanin tuna hian auditorium lama hun kan mangdona kan kalphei do ani